چاقو اسماعیل علیه السلام را نکشت. آتش ابراهیم علیه السلام را نسوزاند. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. دریا موسی علیه السلام را غرق نکرد. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. نهنگ یونس علیه السلام را نخورد. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. بدانید خداوند سرپرست شماست. چه خوب سرپرستی و چه یاور خوبی.